Ka Meghalaya Rural Bank telah Pynlong ke program IG Hikai halor ka financial credit but counselling campaign na ka Bynta ki kena school Hasin Teresa's Upper Primary School ha ka Snong Krek ka bahab hapo soyong community but rural development block haba IG Kren I branch manager jong katanat mau laingut ikong markanti marbanyang ila ay mensiam ki pa ban pli ya ki saving account ha ka bank na ka Bynta ki samla knang ba kan ailat iki ban tap iki pisa ki ba ki la pelang habang ha ka ju kapor I branch manager ila krenru shapang ki scheme Atal pension scheme Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana life insurance scheme but Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana accidental insurance scheme. Pynlong ya ka financial literacy campaign mo hakisnong haka bangi kat igilong mi bilong pai samla le haka bai dei ber ka school peda kadang dei ka first time ka bangi Pynlong hangi hapo jong ka ni ka maulai ngat branch hangka saving banks account na ka banta ki kena kenang ba ka ba maki ki yo ma ka ba maki ki yo haka laki bahiyeng asam jongki lini ki pa maki kimi ki pa ki jongki kila haga jaka bakin penot dikitu kila ban pen show and but sa one tap support bank daka jeng one tap jongki support bank pede yo ya kesut ba pinang penang bat anda ba pidon kam la ban sei ya ka pisah pede na po bank ka